Ka West Giant Hills District Congress Committee kala persya ya ka rai jong sorkar pedeng bayalam dak Bharatiya Janata Party BJP ban penkela kerteng ya ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA syak Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin VBGRAMG Act Arjarsan. Lakban kedau baka sorkar pedeng kelawan ra daka VBG RAMG ban bujli yak Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Arjarsan MGNREGA kabadeka skim bela shispas ngi. Habakran Shakilar Pathai Khubor UMDC ke Kongres Mam Madan Bai Rembai ula ong ka rai bujli yak MGNREGA syak VBG RAMG kan kata ikinong song kari India kibadan hagithai nong kindong berkatmuru ban kini no yak hok yok kam belas ngi jong ipat ba kamtam kilong kemi hagithai nong kindong. Mencualing baka skim MGNREGA kipai ba kila ban dawa kam barka sorkar hapok hatsan singi kadeban ai kam balada kam la kideban siu ka bainong Henry mentaling baka VB GRAMG ka sorkar tela ka hap ai kam kat kum ga jingmang tingka ka sorkar pedeng ulaong. Nalor uma madon bai rembai hakan singi ladon lang ru UMDC ka Kongres na sapai sa asnyang Marikud en Parin ka Presiden Meghalaya Pradesh Mahila Congress ka kong Joplin Scott Shla nalor kinongkit kam ka Congress hapo ka district. Kagajingita wa keniga Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. Recently, the YOI, Hapa Parliament, the table, the government wakil tam yang gari India Hapa Lok Sabha, yang keniga bill, wow, replace nauka, cakap widuan ke bertuj. The kini bertuj wada kuat uceng lengba keniga government wakil do yang gari India yang igo ang iga National Democratic Alliance, the kuwayalam the BJP. Tengah jingyo yang mudman ke win ke pakelatam ke man is very wrong for the nation. Dekat dengan te kuat ukulam ini kat ni the egi gini go anggi ke Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2025 VBG Ramji. Ketika replace kia gini kewangi ke Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 cha ke VBG Ramji kewaman ke Act yang 2025 kini tak yoiman ko tak mat yang hadu kata-kata ya ki nongtong senong yang geri India ko ki thai nong gendong ko angi ki rural na tekar bam tenga yoiman kini tak penjogo kejing kita kaya i kuwa entah ore do wa udoi ini ki yu anggi cispas ni handrai yo ko yo ten yo wang no bon ki chnang pom ye de wan ganika scheme wajo angi wara situlup keri India kini tak cispas ni tahalar gini ta hapa laksabahi de penyogi lada yo no implement dengan niga ak kawangi ke VBG Ramji 2025 tekemut uegi cispa arpausan sni tekete cispa arpausan sni ta emta ga ko mut ki uai ko yo selensar ka kauman geniga MG NREGA 2005. Tekwa ala bukumo ini kini ke Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. Kini ke skim dalai ke da palat ye ga arpausnem ye no wanga to more than 2 decades. Kini da dalai ke. Te yo man kan lu ke jing ram ye gitu ki thai nong gendong kham tam mi ki long jung long sam ki wadok
wa im kata kurkuam ko ang kikup chiliang sem chiliang dadam nei ta hejing yo na la da tau pain ga chegeni ga VBG ram ji tuman ga kamni na hagi harvest time de tharai ruyo scheme de tang kajak la kini da ong pachi ke tu to ko ye pendok ki da biang ke kamai ga rep ke riang na agriculture la ne ga agricultural lan yang ki kita ki wituan ki kenja cultivation kantar kon dekat ugam tengah yo man ko negaliang ke hejing chama yang de pat de examine ma darap pat ba ga di man thoroughly ni ba keni ke kam untuk ko hoi to nga percha ka mar dor ke ta ga wo replace ye keni ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 nga percha replace kita sakani ga VBG Ramji Act 2025 nga ta kata mardor gini ta wa kini kungje priang ni ba le yo gini ka guideline to man go wa rapsi ta kwa chu kubur ini kini hibertut yang ga yung dorbar ko amburam ko ang igalak sabana da chenai janwar da bon di ginong chong snong yung gari India mut ka taga bil utibul ukwa ba yu tholat upasi ka taga bil ada ko wabla dai unconstitutional duko la ada ka borba entok da ko priang lang ga yung dorbar ha ka taga kom da ko yo ski sulon perkhat perdan lene wow sani bha ye tu de wo examine thoroughly ye ga bill kat kam ga tibi ki bill wara ti sen da one table ki ta ki clash ko bon ha ka tu ka act te nagi clash nago bi ke clash da am ga clash ko ya lam bakla ya I sa go wo mi ha be ga wo gar kom man kur kom im yong bi pa ba nong chok sunong yong gar India ai boro ko bi tengah ga ni ke por kuwa uche dega kten yang is kajak ini ki pan giwa mkam ha leda pendok ki ye geni ka cispas ni kuwa ngi ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ngangai ko nong kong do ke jinjar ini to man ko ye no leda pendok igeni replace sikawi bertoje no wang haga thagu yo kam penbe chi ong gi cispa arpa san suina bon gi chnong hanong gendong kum ban de tang de scheme to ge jingdo nong ge jinjar ge jingkerdo ge ta ge crisis ku wan go ha gi nong gendong hi ku jo yo u enjoy ge ni ge scheme to nga ang ba yo de gi tang khajuk khajak la haman le budget to ge scheme bo bon gi nong gendong ku do ba ki chnong go per tekar bante habduk no ki ujinjar wat ki khan yung ki go am ki institution ha primary level lane upper primary level la da duk upon unyo lai level la ni chabi tuan ki thau yong ki teki private lane ki mahajan tekar bante yo gani to wakta mat yong hado kata ke jingle yong ke sarkar ngam ong ke NDA na ne kata ke National Democratic Alliance ke jingle yong ke parti BJP kini to ko thola upen do upen dam upen create ko problem lene ke crisis ya gi longjung longsam go man ne power family hagi chnong go man gi nong gendong kam jo la sagowi cho ko pan go ngayo man do khi do khan gi bro wat we asset ki kita guang ki property ki kenda ki siap la duk ki benda teman de beduk ki benda de kenda ki siap tem ye de ki su de li chim ka bank ki banking system la ne ki wan ki te ki wa biang baru ai posa benda ki yung ki system la ne ki tha ki bahagian ki ko wan le yan yo kini ki idu ki tet yu la dem kam gani to the past class 8 pass anabang la dem kam gani ke kam hachnong tha wi myo tha de ki lai le bela ha ka tur kom man in a proper way the duk ki her cha ki sor go man kam ki district headquarter la ne hado ha ka state capital
ko hagi state ko per apa ni giri India kam tam ini apa ka state capital yang ka state Meghalaya ni ko ang Shillong chamatang ha ni ka par brodap ke jingdo kam do jam ki bruna ke jingthang yo mar pa khanda wang mo yong la the bon ki kina ko da pas ke class a chanai ha surrounding area yang ka Shillong city the bon yo la bela cek dukan cha ta ni dengan mar ta te no la da ni ka VB Jiramji u implement kita de mi ye le jing thut da tikna ba kini ki khan khro khlo di ko da start da tim na jwai le ne kam tam ne ni ga janji hill district yong i ko am ga west ga is da tikna ba lai la ga sor chalong ni ba ga sor chalong da expand ga day by day ka ni man ga ko wina ka city ko da rap het ko ha ko population la ne ga jing he apa ga ni ga north eastern state yong i ka wan te nga yo ga ni to ko ne ga liang yo nga ka ta ja ka mar dor hai de u bdiang ye ga ni la da man ka man la nga huboro kursu thia lo di ye gi nong chong chnong yong ga ni ga district gi ka brin yang trap kam jo la ga state Meghalaya hawara stelu pi yong ga India u percaya ga ni ga replacement ye ga Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 u percaya u replace kita jaga WB Jiramji 2025 jadi tengah percaya mardor negeri yang dia kubur ini terpak le perlu perbako hapok keni ke ri India yang i lane kamtam nampak keni ke distrik nampak ke state Meghalaya yang i u ye ni percaya jurja nang yo ye yu yok biang ye keni gua lai baik lai arti ke prosedur ko man acceptable for all ke Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act teku ke prosedur nga ko man acceptable for all ko man very easily to proceed ahead the solution for job card both job card and material ketek ngayo tak komien la dengan ni badang tu we thok kai la ni le wa yo ni hagan ni ke geotax hai ni apa district council nga ka tu la khende benai pura de mano elected MDC de kamu bru da experience wa da job hado so tli gitem haga ni ga janji la autonomous district council chema keni ke jingcheng ki ka geotax yang ki mi ansar de deganu ka prosedur bula yo ye pula ye sanction la dagi contract bill la ne la dagi development kanu kanu benta go yo ha ga state la ne ha i ki man autonomous district council la kum ye man de la degani betan ka wang i u kala gi la gani ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act u replace ki ka chagani ka VB Jiramji 2025 ngada tikna kompa de chinu la ka jing thka hanim ta de go ke mut ong ba la do do zate nje gi burtau implement de gi go procedure tang kam ngani gi yo tax la hado ne de chisnam go wi go budget dalai ka Meghalaya wara ka mong ye ga implement ong gi bom u muklik ke portal nta wam waduna ne wa ke portal muklik ila wam klik ka ta ka guideline go ai di mye implement ya ka de wo klik load ke ni ka digital go ai amikani lengba kat kamaya ni teknologi lene ke lengba ki computerized te gani bahan da tikna ba wo pa chinu chinu da mi te udok senda ni ka wara na tip ya la da chai ula ki ka wa ngat te naka Mahatma Gandhi chaga wi BG Ramji na wang dastap kani da put ka chitai mpa jiwan jo chami ki scheme sarkar kam ke JJM aga PhD department ko ai ko central sponsor centrally sponsor scheme chaga government of Meghalaya hapa ko PhD department da ko paisa da tipi channelize ya ka lengba ka finance department government of Meghalaya te da pak krek gi gi chnong ko per em go ai di contract work em go ai di gini ki kenja development committee handrai ke bill mem de baca na do aslang di arjar arfafsan kat wala ni tho kini ki hek sarkar go ang dine ke state cabinet yang ke Meghalaya lem yo sanction de ni tai na government of India
Te sakam kini bidan dengan ada tigu kumye de. Kumjok sedang menunu kaman de tigu sedang. Wade kerja sedang de kerja yok bil kan depending lu kuara. Dekat kan te bon yo da safar lut ki kontraktor me de gi le kari wa emle pending u project bang kre de gi. Dengan kalianga hi wa u kubur de ye gi panong chong senang. Wata kam kini lengba kini ka district congress committee yang inga bense ini ke dai wawang ini galiang ka parti hi wa uthola ka pentaj mardo di kini ile haden arpas na modalai baik arti kaman pendo ye pada de bio imaya itu utho ide ke gwang hi the new thing new ideas utho ye ke newly created haginu nu benta to utho ye ke creating in newly project newly sector ki newly scheme ko bo ki pa ba ha ta put ko mu in new rap sup rap sang di woman raman happy inong chong snong ko em kham tam ki wa lui lui cha ki thai nong kan dong ko poi chewan lak bot khat perdan kam man ki bu urban area tengah negeri yang nga mbam mare udah kwa penjrong jan dia yo lang ika warok de u pensnya biang ini the wang jadi ke English medium. This is the narrative of the BJP, and at the same time this is the theme for BJP party, that is particularly for the BJP party yang ini. Untuk kau mut ki umang ni bintau bah yang nong chong chong yang kerin dia warok obi. Dan liang yang Sachisen kuwa upetsnya ini agaknya tak wa pi ki perlakuan ki press ki perlok yang ki media na tu yo bigani man ga hagadur ngale dia barbali ya kelam wa ki gitu guang ki wana pa kan ga Meghalaya Pradesh Congress Committee te snyau man ngam ye gai lagi ke te kelam halor gani to wa yubi la da witness da imadam Joblin Chela woman president yang ga Mahila Congress yang ga Meghalaya Pradesh Congress Committee te gani snyau tho igani umut ule igani man ga hini du which is to place on record in deep concern and strong opposition to the enactment of the Visit Bharat Guarantee for Roska and Ajivika Mission Gramin Act 2025, which has replaced the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The halorgani Ong biang igamni, let us be absolutely clear at the outset. This is not a routine policy change. This is a fundamental weakening of the right to work, the dignity of labor, and the system of social justice that protected rural India for nearly 2 decades. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was not charity. It was a legal right to the work for millions of rural families across the country, including thousands in Meghalaya. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act means food on the table during crop failure, flood, illness, rising price, and time when no other work was available. It prevents distress, migration, reduce death, and allow people to survive with dignity in their own villages. Women were at the center of this law. Nearly 60% of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act workers nationwide are women, making it one of the largest sources of dignified public employment for rural women. By dismantling Mahatma Gandhi NREGA, the BJP government is directly attacking women's economic independence, household security, and social dignity. This attack did not happen overnight.
For years, the BJP government weakened Mahatma Gandhi NREGA by deliberately underfunding it, even when rural distress was high. In 2021 to 22 and 2022 to 23, allocations were kept far below actual demand. In 2023 to 24, the initial allocation was cut to its lowest level in years and raised only after protests. Wages were delayed, funds were released late. Workers were forced to agitate for what was legally theirs. What was earlier done quietly through budget cut has now been written directly into law through the VBG Ramji Act 2025. The new act changes the very nature of the job guarantee. Employment is no longer driven by people's demand for work. Instead, it is controlled through central notification, fixed budget ceiling, greater financial burden on state, and heavy administrative and technological control. Under this law, work apply only where the center notified it. Funding is capped even if demand rises. States like Meghalaya are pushed to shoulder higher costs. Work can be bound for up to 60 days a year. Technology failure can deny wages to genuine workers. In simple terms, work will no longer be available because people need it, only if the system allows it. The human cost will be devastating. Fewer days of work, delayed wages, rising death, forced migration, children pulled out of school, and women pushed into unsafe labor. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was designed around human survival and dignity. The new law is designed around budget control and central authority. Mahatma Gandhi NREGA also carried the moral vision of Mahatma Gandhi, dignity of labor, strong villages, and the state duty to protect the weakest. Removing his name and allowing out the guarantee is not accidental, it is ideological. The Meghalaya Pradesh Congress Committee stands firmly with rural worker, job card holder, women labor, Adivasis, Dalit, and marginalized families. This is through the District Congress Committee. This issue today is for focusing to the people of Janji Hill, especially for the people of West Janji Hill district. We focus this issue. We against the replacement of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Through the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Banco Sangram Widiman, that is in Banco Sangram, that means in Hindi medium, the restoration of universal demand driven right to work, full funding based on real demand, timely and complete wage payment, respect for Panchayat, and withdrawal of the VBG Ramji Act 2025. This is a fight for dignity, this is a fight for survival, this is a fight for every village home that depend on the right to work. That's all. Within this period, I conclude my speech. Then, before I conclude, I thank first from the radio section those who are present and witness this for spreading the news, and at the same time, I thank to Kong Job, he is president of Mahila
from Meghalaya Pradesh Congress Committee, and Marikut Parin is my colleague, is elected MDC of the Indian National Congress, and I thank to the office bearer of this office of District Congress Committee West Changi Hill. So within this word, I thank once again. I thank to each and everyone. Thank you. Agzi sagender ban sandori kibreo kai. Jadi ban sandori gijing tray. Don kami yu le yu itu kibreo. Tapi Lega mentang. gijing tray kai yang baik. Pak sandori itu di sekretari zaman juga BC. Pak sandori itu gijing tray kai. Tang bakin naik ke Sarkar, ke BJP, ke kau ban pen jinjate tang bakin salian aban naik. Kindo vinsim no ken. Mata kimper kat pada kita kidon don Android kamera nem kidon Android pun nem balak naik kita. Ban condro chua ban tray, ha pedeng sni, dalak dep tray ru ban condro. Kam dia ke kam ke basuk. Jika jintmu jangan ni ke sarkari, ke sarkar pedeng. Kata dia ke BJP ke dia ban pen trend no. Duduk nak jadi. Penduduk nak ikut ke skin. Tak. Balak buat dekat Kongres Parti kenang ban pen suk ia kaji em tu baduk. Nak bandan mo don akan apa ni skim. Bagi kawan nanong kedong yu ini lagi jom hikmat ba. Kebenan kong kelong ban ai tray ini nong nong. Hoi kelong ke kerku iki. Bahadu sispa sni ma. Yu ban tray dan betul. Marba nong rep juni kelong ne. Hadin beladak tungpaem kimban tray. Yu ban tray. Hadin nanta swaban ot baru. Aduh cuma nak bagi dan yu ban tray. Hadin beladak ot baru yu ban tray. Kalau ke cuma toy iki. Tom tang ya ke jing aikam iki breu kan re sekeweru ki development ngi ki footpath ki umbam ki umti kita ki pun jai Fencing. ki cuma toy kan marba kene ke scheme kepala desain de ke scheme bar ki cukup por kelade ka ai kelade ka ai kepala desain de ke parti kongres te kalau warna si pun yang cuma toy yang dibilang salam kam tame ia di bebeli di nong kendong ke kedukam kru jam ke la long sisa di berkui di kata ada di present media di wan cipu nong kendong ke li nek pai baru gaju ke jumpa ke yo mar ke dai berkui di andre namar ba ke BJP ke UI ba ke ne skim ke ne skim dan ke ai ke bala design ke parti kongres ke don ke yo ya ke jingiro no pai ba kata-kata apa yang kuat ban sna pada ini polisi kumno ban penhir doar ban penwit dan ban pendu sistem dan jadi ke skip So kau itu kan ke skim kan ke batmai bagi penmi Hibrio kim dan ke hokte ban pani kata kam Hakam mandreka ubrio dan hok ban pani ke kam Hakan ni pada non hok so Katakan Kalau don baai su abet, Oh. don baai ulah do. Banang dan kelak men kedon ke cipta api nomor apa sisen bakal long kata ku men ledaki biru don ye kata ka jing snow yo pen gila penduduk kam ye noi no mereka kum ke polisi jong kene ka ai MGNRGA long ba kumpan gila de ikran ba ubriu don ko hok bandawa jingkre na ketua BEC Kasan Sengi, dalam bio Kasan Sengi ulak ban ai ke jujur segi higher authority ke balai ngan bio jing tray mah. Ta. Baka state government ka happen biang ka Biang kita. ya ka bisa pada ban siu tu bo unan kam Marba kande kalau ai jing mentua susu ia ginom susu marba kande ka ai. Kila ban komplain ke kila ban ya ke kum ka ai. Tekan ni ke jindon ka mandreka ka yang apa ke ni di Bandung Basuk. Kila ban pendai school kam tam di long keme. Kaya ngapa? Tapi pek pot covid lu ke ka ba pen ka ba penyo kam. Kedai kan ni. Hoi lada ka central government kedang don lada kedang UI bagi don ki kai lain ki ba don ke jingketak ke ba publik ki ba balik ban pengkelan no kerten apa pengkelan no polisi akno i kita ke ki ba kendet-kendet mo ngirgum ong baga NRIGA ka biang lut
Nagdom cedong. You let's say idon IWA riba ya. Ini takin ba riba. Ndai bang scrap whole art ni. Lagi ko ban penduduk ni kay Ha. ba implement ka Congress ban pensuk Ha. ka yaki duk isuk ki ko ban scrap ki ko ban ayu jong la jong kay kang ban pensitom ni ki kanya dia pensitom kumno kam pensitom haba pihak ai pihak sundor men step men sini janmin kam dia ba pensitom Kadai. Marwa kamyak je aduh tang adu mentaru kamyak ha kadai skim. Nomor balai kumati om nepam ihap sundur arsin license dan sismi. Mani senong tendong idon kijaka kipatem don network. oh Le uno tu kepo. Kejing train la kwa ban train stand rai ke network kam don. Taga pimla ban pha ke por ko bian kejing train ka do do la kan. Jadi Kejing kata pun ni. ha